Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose ngikhuluma naye bakithi ke ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda nje ukuthi nkosami bese ngamukela abaqalayo ukubona leli page lethu namhlanje ukuthi nje nkosami sinamukela nje ngenkulu intokozo, izandla zivuliwe, ningangena nje nihlale phansi ninethezeke. Nkosi yami ke ngizothanda futhi nokubonga indlela ipage lethu elikhula ngakhona. Nkosi yami siyabonga kakhulu, engathi nje ngaqhubeka njalo, ningakhohlwa ke bakithi ukuthi umuntu like aphinde futhi subscribe ukuze futhi mangabe kukhona ivideo esiqophile izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena. Okay, namhlanje ke bakithi ngeke ngathi ake sizokhulumani ngokuthi enene awungalindi bakithi ukuthi izinto zize zonakale kumanje unyakazisa umsamu noma kumanje unyakazisa into zakho. Akunakekela abantu abakwembethe, nakekela idlozi lakini, nakekela umsamu, nakekela abantu abakwembethe ithongo lakini. Hayi ngoba nakho izinto sezikubhedela. Into eyenza ukuthi ngisho njalo ingoba thina sisebenza ngabantu abaningi bakithi, ukuthola umuntu ukuthi isikhathi esiningi abantu bakubo noma abantu abamembethe bake bamuphi izinto kwanezinto eziningi. Mase kuthi emva kwaloko ngoba nakho izinto seziqala ukubheda, kungasahambi kahle empilweni, kumanje umuntu eqala evula amehlo esefuna ukunakisisa, kwesinye isikhathi esefuna ukwazi imbangela ukuthi izinto zakhe zingahambi kahle, noma kuma eqala ethinta izinto zomsamu, kumanje efuna ukuyocela, kumanje pha abantu bakubo isithebe. Ngizothi nje cha bakithi ngiyacela ukusuka namhlanje ukuthi asingabheki izinto ngoba nakho sezibheda, asinganaka amadlozi ethu, asinganaka umsamu wethu ngoba nakho izinto sezisibhedela, ngoba lokho kuyinkinga. Angithi yabona, uthola ukuthi umuntu uzofika kuwena izinto seziphelile akade abantu bakubo bemnikeza zona. Sekufuna niqale phansi ke manje, sekufunakala phela manje uncengwe kulabantu akade ngabenzeli lutho, engenzi izinto kahle, labantu akade bakhohliwe wena ngesikhathi bemuphi izinto. Sekufuna manje siqale phansi ke manje sincenge, senze yonke into. Futhi nalokho kuncenga akusho ukuthi elela mangabe ubana usuzoncenga manje ngoba wena noma ngabe wena usekukhona manje osufuna ukwenza okuhle okuyanga kubantu abakwembethe, sekuzofezana ukuthi qhum izinto zibuyele emuva noma zibuyele ngale ndlela ebezingakhona noma ngale ndlela abakade bekuphibe kuphe ngalo. Ngoba okokuqala ekufunakala sikukhumbule ukuthi once idlozi ladikibala laphuca yonke into, akulula ukuthi bavele nje bakunikeze yonke lento akade bekuphela. So sekufunakala lapho ukuthi kuncengwe, sekufunakala ukuthi kuncengwe futhi sikhumbule ukuthi basuke sebedubile, basuke sebedikibele. Angithi yabona? So omunye uthola ukuthi uzothi noma esezama esehlanganisa esezama ukwenza kahle, bazoloke bemuthi kancane, bezama kancane ukubuyisa izinto. Kwesinye isikhathi omunye bese ufuna ukuphelela amandla endleleni ngoba manje ubuye ngazi ukuthi manje lezi izinto mina bengiphiwe zona manje azisafuni ukubuya. Kanti cha phela ufuna ubuye ukhumbule ukuthi uwena osuku kade unephutha, ufuna uncenge kulabantu abakuphethe ngoba ngathi yabona idlozi noma ngithi izithunywa zakho ezikwembethe bakunikeza ingalende. Mangabe ngikhuluma ngokuthi bakunikeza ingalende, ziningi izinto abakwenzela zona wone kodwa bashaya ngathi ababoni, wone bashaya ngathi ababoni, baqhubeke bakubusise bakunikeze izinto kodwa la bezokuphuca khona noma la bezodinwa khona bona kuvele kube ngazi ukuthi ubulewe. Uyambona nokuthakathile bakithi, engekho umuntu okuthakathile kodwa uyambona cha mina ngibulewe futhi ngibulawa usibani, kanti cha ubulawa izenzo zakho, ushawa yilabantu abakuphethe ke manje sebefuna ukukhombisa ukuthi kanti ubani ophethe omunye.
Ngifuna ukuthi namhlanje ngizothi ngifuna sikhumbule ukuthi into nento oyitholayo akungeve ngoba nakwena uhlakaniphile njengoba uthola lezo zinto. Yonke izinto ezenzakala empilweni yakhe ezinhle akungeve ngoba wena uhlakaniphile ukuthi wena usuthola kumele uthole lezo zinto. Baningi abantu abahlakaniphile eminyango ukuthi izinto ezingenzeki ngendlela. Wena ngoba nakwenzeka okukhona okuhle okwenza kona bese uzitshela ukuthi wena ayi mina nginenhlanhla. Ngizofuna ukuthi sikhumbule ukuthi into nento oyitholayo kusuke kuvuma abantu bakini, kusuke kuvuma abantu abakuphethe abakwembethe, kusuke kuvuma izithunywa zakho ukuthi lezo zinto ezenzakala empilweni yakhe ezinhle ukuthi zenzeke noma uzithole lokho nako. Ukulala udlile bakithi kusho okukhulu. Lokho kuncane ukuthi wena unophahla kusho okukhulu. Bese thina sikhohlwe ukubonga noma sikhohlwe ukukhanyisa nje izibani sikhanyisela abantu abangasekho. Ukuthenga nje lezi ingisho inkukhwana ngisho ngingasabanga imbuzi wenza isithebe wenzela abantu abakwembethe. Abantu abakwembethe noma idlozi lakho uma ngabe ukhona izinto abakupha kona nabo basuke belindele ukuthi wena kusuke kukhona nawo ozokwenza kubona okukhombisa ukuthi wena lokho kuncane abakupha bona wena uyakujabulela. Kodwa kwesinye isikhathi ke thina sike sithi izinto ngoba naku zisuke zisahamba kahle bese sikhohlwa yilo muntu ongale osuke kuphela into noma yila abantu abangale abasuke benesandla esokuthi wena uthole lezo zinto. Bakithi ngizoyikhuza lapho le ndaba ukuthi asingenzi izinto ngoba naku sekukhona la suke sebonakele khona, asingenzi izinto ngoba kusukhona la kusuke sekumoshakele khona. Bakithi cha, ngiyala mangabe kwenzeka kanjalo. Bakithi kwesinye isikhathi ke uthola ukuthi umuntu kwala lapho izinto sezonakele sekungasahambi kahle usuyazama ke manje ukwenza izinto noma usuzenza izinto zakho uthi mombheka lo muntu entweni azenza yazenzela abantu abadala usegcina iqala ukwenza ngoba na usulindele ukuthi kubuye lezi yazinto. Kanti phela ufuna sikhumbule ukuthi abantu abadala noma idlozi noma izithunywa babheke ekujuleni kwenhliziyo, bakwazi ukubheka umqondo wakho ukuthi ucabanga kanjani, bakwazi ukusibuka thina laphaya omunye umuntu asuke engakwazi ukubuka khona. Bayakwazi ukubona ukuthi cha lento yenza wena usuyenziswa ukuthi ngoba naku usufuna ukubuye lezi yazinto. Noma ngathiwa kangangokuba abantu abadala noma lakho idlozi alakaphakamisi wena ngendlela, kodwa muzokwenza into ngoba kukhona okulindele ayikhona. Akumele wenze into wenzele abantu abadala ngoba naku kukhona wena okulindele ukuthi uzothi uma ngabe wenza isithebe Emsamu ngisho ungaginqa imbuzi ezo5 kodwa mawuginqa imbuzi ezo5 ezo6 ngoba uthi wena ngiginqa lezi imbuzi ezo6 ngoba vele ngifuna ukuthi kube khona bona abazongipha kona. Awubaniki noma awenzeli idlozi lakho into ngoba naku kumele badle njengoba nawe beqhubekela ukuthi wena ulala udlile, njengoba nawe beqhubekela ukuthi khona ukuthola kodwa wena uzobenzela ngoba nakulindele ukuthi ngaso sonke isikhathi kube khona izinto wena ozosithola. Unalapho futhi ngeke ngithi umuntu usuke egeja noma ngeke ngithi akumele kwenzeke njalo. Akumele unike abantu bakini ukudla ngoba nakulindele ukuthi wena khona ozokuthola. Ake kusuke enhlizweni kwenu ukuthi ubanike ukudla ngoba vele kumele ubanike ukudla ngoba wena uyigazi labo, wena uyibona nabo bawuwena. Kumele ukuthi wena kube khona ozobanika bona ngoba njengoba usuku uhambe ezweni lasemhlabeni wena ulithemba labo abantu bakini, wena izithunywa zakho ulithemba labo. Manje wena ngaso sonke isikhathi mangabe kuzoba khona ozokwenza ngoba kuukuthi wena ulindele ukuthi enene kube khona abazokunika bona akulungile lokho. Ezinye zezinto engeke ngithi mina kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi uyazithinta izinto ngendlela kodwa noma kunyakaza kwesinye isikhathi kunganyakazi ngendlela ngoba kubuka ukuthi wena usinikwa ukudla ngoba naku ufuna thina sikwenzele ukuthi awusiphi ukudla njengomuntu okusikhombisa uthando nonjana ukuthi uyazi ukuthi wena uyinzalo yethu, uyigazi lethu, uyithambo lamathambo ethu. Manje kumele nathi usijabulise nathi njengoba kunathi sazi ukuthi kumele sikujabulise. So nje ngifuna ukuhlala kona namhlanje ukuthi bakithi asithi masenzela abantu abadala izinto usuke enhlizweni kuthina, singenzi izinto
izinto ngoba nakho sekukhona futhi la konakele khona. Akuthi uma uthola ipromotion emsebenzini kube khona into ozoyenza Emsamu. Akuthi amabhizinisi akho noma ngathiwa inyakazi kakhulu kodwa lokho kunyakaza okuncane nawe zama ukuthi kube khona ozokupha kona. La yethunyweni nasedlozini mina ngeke ngithi u50-50. Kwesinye isikhathi inika banike nabo bazokwazi ukunika kodwa ke bese ugwema ukuthi wena musukubanika wena ngoba naku uthi ubheke ukuthi khona bazokunika kona awukubanike ngekuthi kusuke enhlizweni kuwena ngokuthi uyazi ukuthi nawe bakhona lapho ekuvikela khona izimpo ongazazi bona abazilwayo zomoya khona izimpo abazilwayo zezitha zakho zenyama wena kwesinye isikhathi okuzibona usuphumile kulompo sokubhekene nayo ngoba nakuphunyiswa yibona angithi yabona sekwesinye isikhathi kufuneka ubonge kubantu bakho abakwembethe ubonge ethunyweni ubonge edlozini la kube khona izinto ozobanika zona kodwa ayi ngoba bakithi ulindele ukuthi kube khona ukuthi ubanikele ukuthi ngiyazi ukuthi ngiba ngihlaba lembuzi nje ingoba nakho sekukhona ithende engiyilindele so sekufuna ngihlabe lembuzi khona lokho kuzoba impumelelo kuzongenzeki kanjalo. Kwesinye isikhathi abantu abadala yes abantu basuke kwabantu bakini ithunya zakho kusuke kweyezakho kodwa akuhlezi bezokwenza ngendlela wena ofuna ngayo ngoba basibheke ekujuleni kwenhliziyo basibheke indlela esicabanga ngayo bafuna umuntu ozokwenza into ngothando. Manje wena mangabuza usukuma ngoba nakho izinto sezibheda ke kube nzima ngoba lesidalo esikwembethe naso sisuke sesidikibele sisuke sesidubile kwesinye isikhathi sesithi othi ngithathe zonke lezi zinto ekade ngimupha zona noma bese ngimuphe zona ngoba ukhohlwa yimina umuntu omupha izinto. Sekufunakala manje uncenge ngempela omunye ekuncengeni kwakhe abantu abafani omunye uzothi bengabe ukhombisa ukuthi njenganomntwana ngihamba endleleni ngihamba ezweni lasemhlabeni ngiyona ngiyaqhuzwa ngiyawabona amaphutha ami bese uzama ukwenza kahle kungapheli isikhathi singakanani abantu bakho bakwazi ukubuyisela izinto noma izinto zakho kunazo zenzeke ngendlela abantu babantu abafani omunye kuzomthatha u6 months ukuthi into zakhe omunye kumthatha u3 years kuyangabantu bakho lapho wena akufunakali kuphela amandla ngoba manje usulibonile iphutha lakho vuma ukuthi uyazi ukuthi uwonile vuma ukuthi uyazi ukuthi awenzanga kahle masubenzela izinto musu usukubenzela ngoba usuthi nginenzela ngoba ngifuna ningibuyisele lezi yazinto benzele ngoba uthi uyawazi amaphutha ukuthi kube nezikhathi la ongenzanga khona kahle phakathi kwabo noma phambi kwabo wenzela ukuthi manje usuyazi ukuthi manje kumele ngenze kanje njengoba nginipha lokho kusuka enhlizweni angithi yabona nanokusuke esinye isikhathi akusho ukuthi kubantu abadala kubantu abangasekho sekufunakala mangabe kukhona esibenzele kona sekufunakala sihlezi sicela njalo ngaso sonke isikhathi awupha abantu bakini ukudla nje bese uyasithulela awubakhanyisela izibani awubahlambula ubageza ayi ngoba kukhona okulindele ukuthi wena bakwenzele kona ukuze izinto zethu kwesinye isikhathi zizokwazi ukuthi zihambe ngendlela noma zihlezi zihamba ngendlela angithi yabona kodwa nje okukhulukazi namhlanje eke ngathi ngithi angeke ngizokhuluma engibona ukuthi kwesinye isikhathi sike sibe namaphutha ukona ukwenza izinto ngoba naku sezonakele akuthinta izinto nje ngona vele kungekulutho ubone ibhizinisi lakho ukuthi liyanyuka bese uthinta izinto zakho wenzela abantu abakwembethe musukuthinta ngoba sekonakele musukunyakaza ngoba sekhona umuntu ophukile egcekeni musukunyakaza ngoba nakusekuze kwaphuma isidumbu idloseli nolaka kakhulu noma ithunya ekhaya sezinolaka kakhulu noma sezikwembethe nawe sekukhona ukulimala okulimele kumandunyakaza ngoba leyo nto isizofuna ukuncengwa kakhulu angithi yabona manje lungisa izinto zakho kusanesikhathi musukufuna ukulungisa ngoba sekonakele ngoba kwesinye isikhathi asibaza abantu bakho izinto zakho azizoshesha ngendlela ofisa ukuthi zisheshe ngayo kanti omunye futhi uzothi umeqala ekhombisa ukuthi yazi ukuthi wonile bese izinto zakho zisheshe futhi zilunge kodwa nje namhlanje ngizocela bakithi ukuthi ngiyacela namhlanje ukuthi ke ngeke ngathi angithi ngizokhuluma nani asingenzi izinto bakithi zabantu abadala noma zabantu abasembethe zezidalo ezisembethe zezithunywa zethu ngoba naku usubona sekuqala ukubheda empilweni yakho bese kumande wena ufuna ukuthinta into zabantu abadala nyakaza manje
noma mangaboni ulibona iphutha lakho olungisa iphutha lakho ngokuthi uyalibona iphutha kodwa ungalungisa iphutha lakho bakithi ngoba nako ukuthi wena ulungisela ukuthi amasishana babuyisele lokhu osekulahlekile. Ngizocela bakithi ukuthi bese ngima lapho namhlanje izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Thokozani.